Ja sam došao u Australiji zbog vas. Rana, Gađo i Roma. Ali ovo je Beli Gađo. Beli Gađo, Beli Roma. I ja sam došao sa onom eksplozijom. Crku sa hatiđe. Ja. Svaka čast, ujeste tako. Što znači odmah ti napravi... Se malo predstavi gospod i onda pustiš odmah džingl. Sad ćemo... Oni žele da vide i tugu malo tu cigansku. Ja sam napisao cigansku pesmu Tito, ti si naše sunce, ti si romsko sunce, pa nešto za svakoga. A za Muharema jedini konzument je publika. Biće prelijepo. Svi ste nam dobrodošli. Evo ovdje sam 2 dana. A kurate tehnika, sve. A dobro, ova tehnika nešto baš kurate. Kurate. A kajem, jek, duj, trin, štar, panč. Super! Sve znam. Pa ti si gotovo. Da dođete i čekamo vas. Znači, pozivamo sve na koncert Muharema Sebezovskog sutra u subotu 10. februara 2024. godine u Bosansko-hercegovački kulturno-rekreacioni centar u Pertu. Muharem, legenda jugoslovenske estrade.